آن کس که توانگرت نمیگرداند او مصلحت تو از تو بهتر داند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب گوش اندازین دوستان عزیز تا هرگز فراموش مکنین. مادری که الحال شما دیدین در راه کار کرده ایستاده است، کاری حلال کرده ایستاده است. امروز ها میبینیم بسیاری از جوانمردها دست به طلبندگی میزنند، بهانه کوفتگی هستند، میشد از کنه در راه کار کرده. من باوری دارم همین مادر در یک روز تا 300-400 سومون از همین راه برادرو میتینشه. طلبندگی برای ما و شما حرام است، حلال نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من که میرم هیزم میشکنم برده در بازار میفروشم، هرگز دستی به طلبندگی نمیزنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث میفرماید اگر همین روزت یافته خوردی، اگر از او زیاد طلب کردی، او برایت حرام است. ما امروز بسیار از جوانمردها را میبینیم تنی صحت دارند، پای روان دست گیرا، اما دست به طلبندگی میزنند. ما ناامید نمیگردانیم کدام طلبنده که خانه ما داخل شد، اما این سخن به همون طلبندگانی که داخل دارد که در مردم می رود و در بازارها مجبور رفته از همون انسان ها تا نتیجه از بر اونا می رود. شما چرا از این حدیث رسول الله دور هستین؟ باور بکنین دوستان عزیز، این سخن ها را به خاطر جان خودتان میگم. روز یک زن به خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داخل شد. حضرت عایشه مادر ما نشسته بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در طور یک کرپچه خواب بود که در طور او خواب رفتن ناممکن بود. وقتی این حالت دید، این زن رفته میگه یک کرپچه پر از پشم ملایم گرفته آورد در خانه رسول الله داد و حضرت عایشه مادر مان تا رسول الله در طور این خواب کند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد حضرت عایشه مادر مان داخل شد و این کرپچه را در نزدش دید، گفت این چیست؟ گفت دیروز یک زن داخل شد، دید که در طور همون کرپچه که مثال تنک است و خورفتن مشکل است، در طور آن خواب بودی، دلش سوخت و این کرپچه را همون زن آورد تا شما در طور این خواب کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت ای عایشه، اگر من بخواهم خداوند کوههای از طلا و نقره را برای من میدهد. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر چیزی که میخواست خداوند با او مهیا میکرد، خود دنیا را، خود هر چیزی را که باشد. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزهایی بود که در طور بوریا خواب میکرد، روزهایی بود که از گرسنگی شب به کوچه برآمدگی هست، لیکن طلبندگی نکرد. امروز ها ما و شما اگر یک ساعت گرسنگی مونیم، اگر یگام کار نویم، در حال دستی به طلبندگی میزنیم. این مادر که در راه کار کرده ایستاده است، این شده است که مجبور شده است برای زندگی خودش همین مادر کار کرده ایستاده است، اما مهنت حلال کرده ایستاده است. میتونین بیاین در راه ها سنگا را یعنی مکنین، اما راههایی که کندگی هست همونها را پر کنین.
баҳонае нест бародарон. Талбандагӣ барои мо ва шумо намезебад. ман бисёре аз талбандагонро дидагим ки бо роҳи фиреб талбандагӣ мекунанд. модарам касал дар беморхона ҳаст, фарзандам бемор аст, ҳеҷ кас надорам, аз хона рондагӣ ҳастам. ин хеле гапҳо қатӣ мардума фиреб кардаву мол аз онҳо мегиранд. аз саргузашти худам ҳам як бор гузаштагӣ ҳаст ки ду ҷавоне ки синфи 9 буд валло алам омадан гуфтанд ки модари ман дар беморхона ҳаст, касал аст, аз барои худо ягон сум хайр кунен то ман модарма табобат кунам. як рӯз пеш бароварда дода будам сумро. дуюм рӯз омадам дар дохили ҳамон бозор боз бо ман рӯпарӯ шудам ва пурсон шудам ва ҷӯён шудам дурӯғ мегуфтиянд. падару модаршон зиндагишон сатҳи олӣ ҳама хуб, танҳо фарзандо ҳамин хироҳода баромадагӣ ҳастанд. аз рӯи беаҳамиятӣ падару модар ҳам мешавад. талбандагӣ як хосияти баде дорад ки инсонро беномус мекунад, берӯ мекунад, бешарм мекунад, беҳаё мекунад. мебинем имрӯзҳо баъзе аз талбандагон то агар ҳамун сума натиша сар рӯта мекана мегира, аз пасат меравад то ҳамун сума бигира. ин аз рӯи беномусӣ аст, айб аст, шарм аст. ин сум барои мо ва шумо ҳаром аст. баъзеҳош дар як рӯз то 200-300 сомона кор мекунад. ӯ сум ҳаром аст. расулуллоҳ гуфт агар ҳамирӯзата ёфтӣ, яъне ки ин рӯз дар зиндагии худ дар хӯрдани худат 20 сомон кифоят мекунад ё ки 10 сомон, агар аз ӯ зиёд талаб кардӣ, ӯ барои ту ҳаром аст. дасти ба талбандагӣ назанед. ин касбе нестай. бисёр касби пасттарин касб ҳамин касбай. як бор назар кунед аз ҳаёти расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам, аз ҳоли саҳобагон бохабар бошед, мефаҳмед чӣ азобҳо, чӣ машаққатҳоро кашиданд, аммо талбандагӣ накарданд, гадогӣ накарданд. хонаи мардум рафта маҷбур, баъзеша нон метия, нона қабул намекард, ба ман пул те, баъзеша пул метия, неомада фалон чи те. охи ин шарм аст, ҳаё аст. ҳаё бояд ки дорад одамизод ки лаънат бар вуҷуди беҳаё бод. мо ва шумо мусулмон ҳастем, ризқ аз ҷониби худо талаб кунем, даст дорем, ақл дорем, по дорем, бояд ки кор кунем. ин ҳамин модар бовар ки ҳамин рӯз омадем гузаштем, кори ҳамин модар маро ба гиря даровард ки модар аз зан аст, талбандагӣ накарду омад раҳра кор кардиста ки ҳам раҳ соз шаваду ҳам суме ки мегирам бароям ҳалол бошад. фарзандакиш дар наздашу кор кардиста, ҳамон раҳҳоре ки ҷоиш кандагӣ ҳаст ҳамонҳоро пур карда истодааст. ҳар инсоне ки мегузара ман мекунам мошина 10 суму, 20 суму, 30 суму, 100 суму, ҳар хел пул ба ҳамин модар дода истодаанд. ҳана талбандагонро мебинем имрӯзҳо баъзеҳош маҷбурам мекунанд, наметияншон. шояд ки сум надошта бошад бараш, ту ҳамона маҷбур мекунӣ дар пеши оилаш бошад ё дар пеши дӯсту бародараш, дар пеши ҳамона шарманда мекунӣ. хиёл мега 1 сум дода натонист, шояд ки ҳамон сум дар бари ҳамона бошад. имрӯзҳо мебинем бисёре аз модарон, хоҳарон, апо, бисёре аз занҳо дасти бар зино мезананд, ба роҳҳои бад мераванд, баъзеҳо ба дуздӣ мераванд. бисёр аз ҷавонмардҳо агар аз онҳо пурсӣ, эй модариҷон, чаро ин кора мекунӣ, охи ин кор ҳаром аст, баракат надорад, оқибат охирати худам месӯзонӣ. мега дигар чӣ кор кунам, барои ризқу рӯзии зиндагиам ҳастам. ин ҳамин кори модар барои мо ва шумо басанда аст. рӯзи қиёмат агар ҳамин модара худо хезона гӯя чӯйне ин омаду роҳҳоро обод карду, мисол кори ҳалол кард, ту дасти бар зино задӣ, аз он дасти бар зиноро миллион бор ин кор беҳтар аст. ягон баҳонае нест. модарои азиз, вақте ки зиндагӣ шуморо маҷбур кард, кор хеле зиёд аст, кори ҳалол. якеш ин ҳамин кори модар, ин ҳамин раҳкорро соз кардестай, ба зан буданаш ҳамин қадар одамо иш мегузара 5 сум, 10 сум, 100 сум додестиянша. зиндагиш алҳамдулилла аз пули ҳалол гузашта истодааст. чаро барои модар шуду, барои ту нашуд? чаро?
ببینید که چقدر ثواب جمع کرده ایستاده است. از یک طرف راه را ساز کرده ایستاده است، از یک طرف دیگه مبلغ حلال به دست آورده ایستاده است، فرزند خویش خورانده است، قیامت خویش آباد کرده است. اما زنا هم برکت نداره، هم قدر گناه جمع میکنه، آخرت خویش میسوزانه، در دنیا هم آبرو نداره، هم این دنیا هم آخرت خودش سوختگی است. به همین سبب میتونید که کارهای حلال بکنید و مبلغ حلال به دست بیارید. شما ببینید غیرت یک مادر برای نفس خود، برای زندگی خودش پیش بردن برآمده چه کار کرده ایستاده است. از یک طرف رزق حلال جامعه را آباد کرده ایستاده است. ما و شما امروز با ماشین میگذریم یا اینکه پیاده هم گذاریم، اگر در روی راه یک سنگ باشه همون را خوشمون نمیاد که یعنی ما کنیم. مادر برای زندگی خودش نخواسته که برای حرام بروه، نخواسته است که از روی حرام پول به دست بیاره، برآمده کار حلال کرده ایستاده است. هم وطن آباد کردن ای، باور کنین تازگی ای. ما شما امروز میگذاریم راه همه چقدر پس خوشمون نمیاد که یک بیل گیریم همونجا را قم پرتویم. غیرت مادر را ببینید، در این قدر آفتاب گرم برآمده کار حلال کرده ایستاده است. ما امروز با دهه امید برای یک برنامه آمدیم، ناگهان همین مادر قطعی روپرو شدیم. کار همین مادر باور بکنیم بسیار چیزها را در یاد ما آورد و خواستم که در نوار گپ زنم برای دیگرها هم عبرت باشد. دعا میکنیم که خداوند مهربان کل مادران، پدران، برادران، خواهرانی که در راه خطا هستند از راه خطا برگرداند و اونها را هدایت کند، قطار آنها ما هم هدایت کند. شما هم نیز خداوند هر یکی ما و شما را هدایت کند. دعاگو باشین در حق همدیگر، در حق ما هم با دعا باشین. خداوند یار و مددگارتان.